Yo, what's up Call everyone? me back. Ayo, what's up everyone? Hari ini kami mau ke mana bang? Ke belum tahu sih. Pokoknya kita mau duduk dulu nanti makan pagi. Ya pastinya kami mau jalan-jalan main hari ini karena hari ini hari libur dan aku nggak tahu hari ini hari libur apa hari Senin dan tanggal merah. Nggak ada anak aku. Apa kayak mau buat ijab tutorial di sini? Collide, hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Dan kami kehujanan, korban-korban jalan-jalan main hari ini. Anak muda ya lah, kenapa? Anak mudanya lah. Mana anak muda ya? Saya lah yang paling depan. Nih, Terus yang ini. pilih gitu. Tujuan utama itu ke air terjun apa Bapak? Loh. Kita batalin. Tapi kami batalin, kami beralih ke Bye. Brayeun dan sekarang kehujanan. Wah. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Hati-hati kepleset. Kalau seandainya ada bahaya. Anggi. Paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Ya, dan kami baru siap mandi. Baru siap mandi dan sekarang kami mau OTW Yuk pulang. OTW ke jembatan. By the way aku disitu kok putih kali ya? karena kena cahaya ke Dalam ujun. Jadi kamunya bulut. Ya, bulut. alah ya gam bulu kuyup. Bulut kuyup. Gimana penyiar radio? Langsung dari Brayeun dan kita kembalikan ke studio. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing